Ewiase we ene ye kan obia e wo ne master obia e wo ne timifo ene ye kan so timifo wo timiwa oro kawa efa wa beti na ebusuafo na ye kan se de mu amunim no artist manager Bulldog adodo na di enim no nesu di ankasa Lawrence Nana Esiama Hansen another which is on the 14th of April 2021 nyame na dom di enfie bako ka ni fie ehu na ebusuafo enum ma chese nye wokoye ekokopie mu ewo Accra Celso ma woni enkrofo ekokodi ehia inmate wo mo wo Celso no woni wo mo Accra Central ono wo mo ekokodi enkita ho anase ensa woso na wokoye na chese enye wono ko ebeko no enkrofo do na enekokopie mu ewo ehonma okoye donation edema prison for no wo mo wo Celso no de donation ekokoma wo mesanse wono ochirema ono wako prison na wako cells abapen ena ebiemo enso recently the issue with young papa ye mampenyi his excellency na adodankwa Akufo Addo na no susom de no ekokopiemo our cells ono match say we having some experience and we hu de ekoso wo hono no wenim de wo mo ehia ewo asoye ehonu ma ebeboa wo so wo mo eda cells na no nche say wo mo nka wo man no ho anasem wo mo ede wo mo enye nipa enti wonam se wakọ aba no wahunu de ekoso ewo honum no enti enam se nyame de mfi baako eka ne mfi na tese hu be hia sem wono so obekwa koye adoye ede akwakomo mo na ebusuafo ene toiletries ene enoma ekeka eho drinks ne nyoma tese nyoma de bebre nose masks hand sanitizers enoma tese ohuni se ehu be hia na ebeboa ama wo mu dwumedi na se wo mo wo honum wo mu etimi ahenha wo mo enkakra na enko me nkonko yesase wo honum ntino na ebi obekwa koje nan ya wo bebre with toiletries ne de keka hu enti okomeki sa donations no de ema wo mo na wo wie ye ensuso ne ene ewuni mabusia wo mo enja no kra de bi kokko ya adro ye nkwa de wo se bibi nsuso yenye emfa ema ne mpenifo wo honum ene yesels wo mo da cells so ne empire de wo mo ehwie bi edi egu enua bemmeyi eso ewo na doye ene ne numunyama na se nyoma waba behye ede ama wo na ebusefo man ko hwe video no ebane ba ye beto aso. Father, in the name of Jesus. Amen. Quiet for self. Father, in the name of Jesus. Amen. I bless your son Bulldog today. That all through the days of your life, it shall be congratulations. Amen. Longevity shall be your portion. Amen. The Bible says, blessed are the hand that giveth and as you have remembered the poor in the cell, your generation and anyone who supports you shall never run dry anymore. I decree by the power of the anointing deposited in me, by the unction of the commission of the I declare shall never beg anymore. All the people that support you will not beg anymore. But it's already connection in the name of Jesus. Whatsoever the Lord shall do shall be forever. What the Lord has done in your life today shall be forever. Everyone who support this thing shall never go dry. They shall be increasing every day in their lives. They shall be scaling their life by day. You will not die young. All of you shall not die young. For you shall live and declare the goodness of the Lord in the land of the living. Because it is written in the book of Psalm 91 that he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. And I will say of the Lord is my refuge and my fortress. My God in him I trust. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover you with his feather, and under his feet shall you trust. His truth shall be your shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrows that fly by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction of the sun and noonday. There's a thousand on your side, 10,000 on your right hand. Remember not forget thee. Only with your eyes shall thou be able to see the words of the wicked. Because thou hast made the Lord which is your refuge, even the most high habitation. There shall not evil befall thee, neither shall any plague come nigh your dwelling. For he shall give his angel charge over thee to keep thee in all the ways. They shall bear you with their hands, lest thou dash your foot against the stone. Thou shalt tread upon the lion and the young lion in the to trample under your feet. Because you have known his name.
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زاد قلوبنا إذا عليتنا إلى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تعمل علينا إسرا ما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا وهو الله الذي لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وهو الله الذي لا إله إلا هو لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وهو الله الذي لا إله إلا هو القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي إنا لله وإنا إليه راجعون والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. To Muslim side, and my good Lord. Na ebusiafo sɛdeɛ ɛkɔyɛ ɛno no ɛnam so ma budɔ so ɛda mpanyinfo bebree ase ɛyɛ Ghana Police Service ɛna ebiem so ɛyɛ Trillium Industry Company A1 Bread ɛne wɔn keka ho a wɔn ɛboa no ɛsɔ ne mu ɛma ne dwumadi anasɛ ne donation no ɛyɛ yie sɛdeɛ bi kaka no kɔyɛ so ɛne ɔno nko a ɛna ɔne ɛyɛ Miss Lizzie of VVIP Fame, CEO of Babaye Montreal FC, Vicky Zadek, CEO of American Wings and Pizza GH. Kofo bebre kasi ogodia adie ebechi na chese akoye nigidiem de ama eye enu chese o sepen mu eye o ma chese na koma so ade ebegu ya hwe budoga wadi eye na fofida empredudo bebre na edenti ene ma this time de wo ye na adwen se wode eko eye sauce na se ode koma womo ewo aposifo akache ehonum na no ena chese twetwe Ghana for asomo mu se ade de se bibia ankowani a enya de se wo show eye odo edema afofo ntia no ena amana dasa odo no na de se abraba ye wo mu ni wiase e wo no dane de wo se fa eye enoma bu se de be ya yenso yibe hu how a ye be relate eye to others way aha ena ebre ema me kwan ama me de ese wadin trefa se mi ono pa betu dwa otuma GH comment section like if videos not share or other social media platform so if it's kapa any video doesn't ye besan edi ehia ebi makram